ngo yabuze umwanya? Hoya, ntabwo yabuze umwanya, siko biri. Icy'agaciro cyose gitwara igihe. Icyo utahaye igihe cyawe ni uko nta kinini kivuze mu buzima bwawe. Ngo akazi kabaye kenshi, inshingano zariyongereye, bizinesi yarakuze. Rwose witubeshye, kandi nawe urabizi ko hari ibindi ubonera umwanya. Uwo ukunda umubonera umwanya, wegeranya byose ngo ukunde ubone iminota yo kumutega amatwi no kumubwira ibyo wibwira, kuko umukunda uramukumbura. Kuko umukumbura uramukurikirana, uba ushaka kumenya byose bimwerekeyeho. Kuko umushaka nturambirwa kubana nawe. Urukundo ngo warakunze none ubasha gusinzira utamenya amakuru y'uwo wihebeye. Ngo warakunze none wagize imirimo myinshi ku buryo utabona igihe cyo kuvugisha uwo ukunda. Ngo warakunze none gutegereza byarakunaniye. Ngo warakunze, ariko urwo menya atari urukundo. Ntako ndabyibutse, ni urukundo, ahubwo ni uko mu byo umuntu akunda haba harimo ibyo akunda kurusha ibindi, ndetse igikunzwe kurusha ibindi gihabwa umwanya wa mbere. Nta rukundo rutabamo kuganira. Mu kuganira habamo kumva no kumvwa. Ntawakubwira ko agukunda ngo narangiza abure umwanya wo kukuvugisha. Ukunda uramwizera, ntabwo umwishisha. Ntabwo uhora uri intwari mu maso ye. Intege nke zawe urazimubwira. Ugukunda kwakira uko uri, akishimira gufatanya nawe urugendo rwo gukura. Ngo yabuze umwanya? Hoya, hari ibindi bimuhugije, hari abandi bamuhugije. Ese ubundi ngo byaje bite? Urwo rukundo wiyemeje kurujyamo cyangwa warwisanzemo? Byatangiye bite? Nta mutima uberaho gusa. Niba atagukunda, afite undi akunda. Niba atabikunda, afite ibindi akunda. Igihe nicyo kintu gihenze kiri mu buzima bwacu. Si ibintu byose duha igihe cyacu, si abantu bose duha igihe cyacu. Urukundo rufite aho ruhurira n'igihe, bisa nkaho bivukana. Aho urukundo ruri, igihe kirakurikira. Ahagiye urukundo n'igihe kirahajya. Umwanya uha ikintu niwo uvuze agaciro ugiha. Ngo yabuze umwanya? Hoya, ntabwo yabuze umwanya, nuko hari ibindi ahaye agaciro kukurusha. Mbabarire inshuti yanjye, njye mbivuze uko mbyumva, uko niko njye mbibona. Ntabwo wabura umwanya wo kuvugana n'umukunzi wawe niba koko umukunda. Ntundenganye mugenzi wanjye, njye ntekereza ko atari ikibazo cyo kubura umwanya, ahubwo biterwa n'agaciro uha ibyo uvuga ko waburiye umwanya. Mu gukunda habamo ibitambo. Icyo ukunda ugira icyo ugitangaho. Ntabwo wabura umwanya wo gusenga, ntiwabura umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Burya urukundo ukunda Imana rugaragarira ku mwanya uyiha. Agaciro uyiha kagaragazwa n'igihe mumarana. Ngo wabuze umwanya?